Jadi baju renang Tudor udah ada di sini. Kita mau ganti baju dulu ya. Sini. We're ready to swim. Go, we go. Are you ready to splash? Can you give mommy a kiss? And a hug? Yes, thank you. You and I were laying in the moonlight, dreaming about the places we've been all night, wishing for a secret to unfold. We just need Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya dan Nido ada di rumah. Jadi Mbak Tina boleh hari ini jadi ibu rumah tangga ya? Atau gimana namanya? Housewife mothering the baby. Terus tadi pagi saya sudah masak buat hari ini ya. Terus tadi kita main sebelum Dido bobo. Terus sekarang kita mau apa? Dido mau berenang? Berenang mau? Mau dia. Jadi yuk kita ganti bajunya Tudor ya, mau? Mau, oke. Yuk, jadi kita cari baju dulu ya. Oke, tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Can you give a kiss bye? Oke, thank you. Mbak Tina Bule's Adventure. Jadi baju renang Tudor udah ada di sini. Kita mau ganti baju dulu ya. Sini. Tadam! Dido udah pakai baju, saya dari tadi sudah pakai baju, jadi kita sudah siap renang. Yes? Dia punya paket. Okay, are you ready to swim? Yes or no? Yuk kita ambil handuk yuk. Handuk di mana handuknya Tudor? Di sini kan? Satu buat mami pinjam boleh ya? Yes? Yes. Okay, great. Thank you. Okay, sebentar kita cari handuk. Okay, yuk. Jadi kita jalan ya. Karena Dido udah bisa jalan. Ayo. Kenapa? Sakit? Kenapa sakitnya? Sakit? Mana sakitnya? Tutup lagi ya. Tutup lagi. Oke, aman? Aman. Oke. Let's go. Up. Kita jalan aja. Iya, monkey. Jadi kita konservasi energinya buat renang ya. Go. Oh, we go. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Your head down. Okay. Silau, panas ya, panas kata Tudor. Nas itu panas maksudnya. Panas. Go. Nur. Yes, that's Nur. What? Awas. Awas. Kita lagi bikin video, awas ya. Oke, Dido dari sini jalan ya. Tuh, kolamnya ada di sini. Yuk, Dido jalan ya. Kami capek gendong, yuk. Wait. Tunggu Dido. Oke, mami turun dari sini, Dido tunggu. Kita taruh ini handuknya. Yeay! Wah. Tuh kan kolamnya keren banget. Di sini ada areanya buat anak kecil dan di sini buat mami ya. Mami. Oke, tapi kita berenang di mana? Di sana atau di sini? Sini. Oke, are you ready? Oke, mami buka baju dulu ya. Oke? Oke. We go? Let's go swim! Hooray! You need to say to the camera. What do we say to the camera? Hooray!
Go the water. Itu swim. Senang banget. Woi, jangan splash. Dia biasa suka main splash, tapi kameranya kita nggak boleh splash, oke? Are you ready to splash? Sini splash. Dido kemarin sudah ambil swimming lesson, tapi dia nggak terlalu seneng karena di sana harus belajar. Dia suka main airnya. Tapi ya dia masih kecil kan, 2 tahun kurang. Jadi pasti mungkin belum waktunya belajar ya. Can you give mommy a kiss? And a hug? Yes, thank you. I love you. Splash, splash, splash. Oh, wait. Itu di mana, Zara? It's too deep for you. Come back. For you. Yuk kita coba renang di sini. Yuk, Dido gimana renang? Dido move your legs. Hide. No. You go move your legs. No. No. Dido mau apa? Mau splash? Oh no. You wanna go there? Mau ke sana? Mau? Mau. Kita tunggu di sini. Kita tunggu dulu, Mami. Go first, okay? Okay. Tuh. Ini. Airnya lumayan, tapi buat Dido jauh ya. Wow, swim, Dido swim. Swim. Show Mommy how you swim. Mommy is in front. We make waves. Kalau di Indonesia dor. Dido. Oh no. Kenapa hidungnya? Ada air? Tapi bilang ke penonton kita, the cow goes. Kalau sapi, kalau kucing, woi, gak boleh begitu ah. Kalau kucing gimana suaranya kucing? Miau. Kalau anjing? Guk. Kalau burung? What? Kalau horse? Nein. Kalau apa lagi ya? Kalau mouse? Squeak. Kalau crocodile? Kalau tiger? Oh gitu, beda ya. Kalau lion? Wah, keren banget kan, beda. Wow, bravo Dido. Apalagi ya kita bisa? Monkey gimana monkey? Wow. Can we keep pretending? Can we keep pretending? If this love is ending, can we keep pretending? Dido mau pakai ini? Mau. Mami sebentar ya. Wait, cepet. Oke, jadi kita sudah pakai ini. Jadi kita mau coba renang di sini. Sini Dido. Kita coba berenang, yuk. Ya, bunganya buang dulu. Buang sayang, nanti kotor. Oke. Nanti kayak jadi teh kolamnya. Sini. Yuk. Kita ke sana ya. Dido tunggu Mami duluan ya. Coba. Bisa kan tuh. Kok Dido sendiri? Coba gerak kakinya. Coba gerak kakinya Dido. Aduh. Coba Cheese. Ya.
Jadi sebenarnya hari ini kita mau bikin a day in the life with Dido. Tapi karena dia lagi tumbuh gigi, jadi rewel dikit. Tapi tuh kalau berenang rewelnya hilang dong. Tuh Mami mau ngomong ke kamera juga. Lucunya kamu. Yuk, jump. Yay! Oke, swim. Yes! Smart boy! Pintar banget sih. Ya. Ya, kenapa ya? Ya. Sebentar lagi kita mandi ya. Habis itu kita mamam ya, udah sore. Ya? Ya. Oke. Dido mau mamam apa? Mau mamam bakso? Bakso, sop bakso kita bikin tadi pagi. Oke, tapi tuh kita closing dulu ya karena nanti kalau mau pulang wah pasti. Dah. Udah apa? Dah. Oh udah ininya udah oke. Oke, kita cepet. Oke, seru banget ya hari ini. Mami dan Dido enjoy banget ya. Oke. No. Oke deh, kita mau main lagi ya. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Cause I'm about to snap from the tension, I feel it. This runs from the past, baby, we gotta heal it. I had some feelings, girl, now they're receding. Fell for you.